Ajak tangi Krista Timiam Salam Abaner, Ketenang Dr. Susang Longgomer, Director, Kongor Agritech Private Limited Nagaland, Dimapur Au Baptist Arukui, Kenam Iba Imlia Katsba Asushi, Kanganang Pelar, Ni Tane Asunokten, Kongor Kuma Zinzubongzi, Iba Jitatsaga, Kia, Nonoktang, demonstrate sa sayutsu. Demonstrate masadang ni Kongor Achiba Janga Asunok Temangnong Kubasa Tashi Angor Idumji Tatsaga Lamsadapti Kungurya Asunok Naganor Asir Awuri Kangatang Sabo Achir Asunoki Armnungi Yatana Achir Asir Kungurya Tabu Aikalir Kar Achilalir Kar Mim Aliba Kungurlir Saka Tan Asunoki Angatsabajibu Cultivated Kungur Asir Ibaya Ministry of Agriculture approve asaba Kongordam lir anongji idum ajitsabaji kecha maratae ajitsa asir iba janga sunuk talisa iba Kongordam agi vitamins minerals micronutrients ajak agatsar anongji Kongorya complete nutritional food ta ajar asir iba janga temanong tiari palala aiga angor asir ano palaga diabetes nungatama low cholesterol layer asra no dang pa vitamin D nung kangadang high layer anong ji asunong immune system adama kanga chungar da tabu palala ai kanono gi udang internet nung angutsu asar asuno gi idem ya zin zumbung paya practice asunong bu kangadang ajungzu da ayong zokar asar ibaya ita ka machungdang harvest sadogor anongji crops onong tatsidiba nong fruiting asabaji iba kongorya kalyer anongji tan asunoki tang demonstrate sa iba kongor tsinitsbaya tatsaga nong angazukti asunoki oyster mushroom tsinitsbaya nang demonstration akidi tamasa items kiji nandagar da sunong tamasa iba munuya nandakse asar munudang je substrate dajar iba substrate ya munudang masu sumumu tua asajagok azza asajagok asrodang tu nashi ajiba tu idam ajak ya nai amshid jagok tanabuba nong spawn painang matsu iba baya ya spawn layer iba yamshid ta sembuba nong pa asaptsiba BB bag polypropylene bag ibaya food grade layer anongji ibaya amshitsu asir tadamnong cotton ibaya non absorbent cotton tsu machamba meti ibaya ge pa side nong jangoktsir pa air filter ama amshitsu munuya nai tatsitsu inch anasam alangsatsu asir ibaja alangsarglan nai tsunong Kunda pungutrok kan meten ayutse kecha gi meten nerda sunong pa microorganism especially fungus spores anzalier idamchi germinate sadaksa adama da overnight ji meten nersilen nai chubuka nong tsumulutse asir tsu tatsak nongji iba munuya inogor atakundashi mulutse idangji mesen ajakji sadokse asir iba ji chubu nungi architecture Kunda bezibunguga nai munuya kongdaktsi tsi sendama yutsinong pa tsi ajak ji sendamerglan mugunga dokzi iba silen jubu pa jugo mushroom adama packing asiziba ready munu ji mugungar silen nai berna arutsi asir tekabu jagi tashi ajitangzi idang ji tsi mutsaksila tsikarbang iba jano mutam selir anong jano kongdaktsi saka anu tali takung sarbang iba jaga mangrangji fungus ji mainzi asir anu tali tai sarbang yang ja fungus ji mainzi anong ji yamai ajitang tsimutsaksila maikado penarutsi asir nai tekabu asem munuji maikanong atsungzi asir round shape adok taktsitsi asir namshitsi awok tashi tight asba nong
공어지 tulungsuba apungor. Ta sir mutsuji crush circlen takabu ka agitsu a sir kinar nong nai yokzu. Ta sir ano mun je takabu asam yokzu. Ta iba tangya layer spawning daja iba ya step ji mun muz mun mutsu daji continuous sa maika masang dashi na iba process ji inaksu. Cukup packing temugo aser asunugi tang mushroom inang fungus ya tangu sashitsa dama asunugi cotton filter inoktsutsu. Asunugi tang yang lobado ipaya ler oyster mushroom cylinder da ajar aser ipaya nonuki room tamang nong hang asatagok masara slab matak yudutagok da aser pa temperature requirement ji incubation time nong 15 degree to 27-28 degree Celsius ler anong ji iba tsangda temperature nong ji pa kanga chunga ainzu nai anu hapta ka silen yamai pa fungus growth ji yamai angutsu yangi mutsudo inokzaler aser pai meseng-mesenga mun a chakya chi autsu in case green color mangrang nai angu ta sunongbu ibaji infection alitsu anong chi ibaji bu discard asatsu aser yamai mesenga chia auba pegyadang nai ninang stock or farm nongji ayutsu anugu terbungu aser anugu metsengda pai yamai completely white kamacha outsu aser pakudang yamai meseng-mesenga kama dokter ibaji cukup apung kongar apung tensaksuba ler anugu metserbungu nungi semerda shinong pai pasasa miti inang tabuk nong doki kongarja adoktsagok mesrabang nai yangi plate tagi wabukar yutsunong pasasa kongarja adokts aser kodang kongar yamai adok mishidi idangji nai anugunung anaben anaptangken aunungken da zi spray asatsu aser anugu asam mesra bezububanong mushroom ya iba size nungi yamai iba size ya kamadokts iba ya matured mushroom ler anong chinai na kuma lanu chiner mesra ta shi chiner iba isap nongje kongarje harvest asatsu aser harvest asadang nai kongar nongje amtsu aser perptsu ta sunong kongarje alwa doktsu ta aser tanongba mushroom pekji anugu terlier abungtsu ta asemben mushroom pek kanungi asemben bo abungtsu anongji iba kongar ya crops onong yakta diba abungba kalir anongji paya asunugi jinitsu merangti aser iba yagi asunuk health benefit kanga katsutsu aser asunuk nakanungori kanga metsinba agi asam lenungi asunuk nakanungwa madang anuku shi Dimapur market nong keji noklang pungo ayogor anongji asunuk ya iba method ya implement sa enakti arong ta demebi shiba ka metatakzer kanganam pelar